ila na paguntalaw nga atalaw. Haran nagi ikaraitot iti napapanakot nga orasi. Haran nagi maborosot modosi. Hingga gihat kau basanto ko modosi ko mondosi. Rumosi. Si. Agumo ila si. Okay? Atalaw, orasi, modosi, mondosi, rumosi, rasian. Ilo nalat paranak ilat guntalaw balo. Okay? Ay iswang nagid piro-piro hat pangigitan nila kamoy na guntalaw nga orahyan ako dat atong pabay na monomboros ta kalo kamoyon dat mondosi tay ko modosi. Okay. Jadi iti napakamondat mondosi tay ko modosi nga agumo miagal ko boling kahangon nga kamoyan di datid isa kay gitanda ratid mondosi boling kahangon. Boling kahangon na pumati kapiyahom. Sangkuro nagi kenawas nga pananggagaran no tatud. Ino po hit tanganak po hom. Akuri it kapurimanan ko yung boling kahangon. Gisambot mamipulot-pulot na iranda timadangkat ngon lontay day nga ay ko piyo modosi. Nga umbalo di dondo. Modosi na di atatak. Haro nagi modosi tataru. Tataru tay ko nugari gogorotud bilu. Suay ko bilu nugay butod. Haro nagi modosi tulanut. Iho nga modosi ko tulanut tat it ako nakakito. Nga kakito ko lagi ako modosi. Podosi to kano po nga italib nga sigag ka pangutok. Nga osanong kakanipih dat kay pinatulanot ka bo. Haro nagi modosi waig. Negal doho. Tumalop na pa dit kada borsad aralom haro na pot. Kari kata itawak nga modosi ho kunod katalop po waig. May pakisada sumalom miagali di haro may pamagayat. Ya dito perumanan ko irin na modosi aisa na pendot. O kita tambalot hiri samok nga tokom ya po di pututan gonti magidu manangkus tomod. Haro nagi modosi sawo. Harit suami takut istri. Manda si sawa nga, manta ka pag ibabar sa ilo, kago to, ilo nga anaruhi ka mo yun. Manda si singkarad, songgorib, pangait. Tapat to gyalad hara pangait. Nga, itino pangait to katampurasi na tamad dit. Nam gisambo dondo nga katampurasi, iti pangait. Haro na gay kaboros sa tok, lima ka kanahato sa isa at tulo. Kano di gulo po to, mahal gatusin. Haron na di tarang datid, tok, 50,000, kano, 10,000. Iti tagumo, moda si tamburyo. Tamburyo ko, tambiruo. Oray, na pala tamburyo ham. Asaraw ko dit, Vespa pertama dat minimpun dah iti. Ay papasadya na dihalo kanununuay ngay nga sigagad ilo na papinto utama nga minamagura. Tuk haro ko pipamah ka. Pisonsod dihay dit pangurus di minanandig diten udi. Ay andadado pa kago. Alaid nga pamaguyo kago. Tuk mau tidak mau ngondi intangay. Sarimbutuan ako na diti. Uli karena yaw na pa'y lahing-lahing tutok kakagya. Pangito nga telepon na angay di nakapoy sa light telepon antakan di. Tok garaja ba ini ka ya di ginawa. Tutok aiso. Paguliay nga katalikuday nagi titigaw nga pangunit intay nga aiso. Ay
ingkakat tadi kapiadid. No, di kapiya kabungaw lo ka. Inta ay nga pandibut diribut ta minamaguyo silaka kadi gi. Nga ilo nahat tumayan ko agumo nahat. Kawaya ila kaman na moda si tamburyo gi. Moda si rogon. Piagalan na po moda si tamburyo, moda si rogon nam agumo lagi moda si tamburyo ka moda si rogon. Nga iso ima. Mungkin dat agumo lagi moda si rogon ko moda si kinarahingan. Isa ina kayo lo. Dat iati tinga antakan na pod agumo ta ka magitimong-timungam. Tok paling barani. Belum tahu masa sangulun ge. Belum ayan ngay pututan ganto yung magido. Jadi ilo nahat di antara edit podasih dati. Irin nandat yati na pangaguntalaw. Okay. Jadi tatuang kabay no. Mangigit ta kadid ila na padit panambarasan ta ka nga mangigit ta kala kamandat mondasi. Tay ka rumosi. Modasi. Nga guwas na pati panambarasan dati nga guntalo, penakut. Mano pa di dati intangay nga kagumuan na pa dati tumbayaan ako dat ilo na kamayan dat modasi tamburyo. Kumoduo modasi matay. Hari manguhat may dada ko kakatolongan isa ulun no. Isa itano ka sadia ka nga agumo. Di antara na po nga ano ka sadia da matay, moda si matay. Okay. Uli karena kagumuan na po dati nga moda si tamburyo. Yo nga moda si tamburyo. Tambirang na turuan. Tuhat na po di nga nakuramari ito moda si tamburyo. Kakuhaan na po nga atumbayaan ta ko dat haro pamagunan ditit rusad dat tulun na nga patay. Mila dati berasan dat ila na pa nga nasandadan ni kadaw. Iti modasi da tamburyo. Tumayan ako gumusarita da kon da pasal tamburyo gi. Magisa sarita ta ko na pohom. Panambarasan na pod paling ko kagayat nga iti tamburyo. Ba mo narita mati ko tamburyo ko nga tokom mirikaw nga po. Kon pay tanganganak po nga mirikaw nga sumunong-sunong ngay. Dat mo da si tamburyo. Iyati mo lolohing nga. Magisasarita na po irihot. Kagayat ko piyo. O tayangan-tayangan nga. Irihi kagayat nga. Pamandal na mintang-mintang nga mga tilo nga ilo. Mo da si. May to kain tayo. Nakura to kamoyan dat nasaan dadan iti mo da si tamburyo. Iswang Alkitab kamayan ko na pod agaya kabaling kahangan takatit tatuang bayno nga iti na papelajaran dati karait tidit karait torogon. Jadi tumbayan ako dat agumo pangalaman ti pangkotbah sira na pod karait tidit rogon iolo kadiwo kon nga agumo kabaling kahangan. Jadi tatuang bayno idi aron na kabaling kahangan angay orongaw. Mano dati kuwata o sambayang may dat akuri da kabaling kahangan iti paginalanan pelajaran dati tatuang bayno. Jadi iti napadi kamayan dat modasi nga nasandadani. Isuang Kejadian 3:19 terjemahan bebas, miampai dat mamitumos iya na panda nga magihum batakan nu gisomba iya na pa nga kaguli kagud sumilit tana.
Tu mantadda dihirin ni ko anwo. Yan apa nga mantadda harakaray ta burutak ila dabu. Gumuli kay kago burutak. Pray tanto kan napad mantadda tana gumuli tana. Tana kembali kepada tana. Kaubasan na paganda di harahot momolobong nga moy nandadit arikot nandahit mangalit moy nandap pangonggami tanaom. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Kam rak. Sang mitamit nandahi. Atau pati det yatin apa mantad tanah gumuli tanah. Ilo dahalad atau pet kepio. Nga nu kadi isuang dot kitab Pengkhotbah 12 ayat 7 ila debuh ditinu kana padihom dan debu gumuli de tanah miagal ditimpunon. Oke. Jadi suai nama tu di kemun debuh ki. Dabuh kana pedah doretan nga ila abuk-abuk kotong koro. Nga dabuh kembali kepada tanah. Kadilla. Miagalit di timpunan. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi hingga di pakayaan idit kemudian de roh. Nugiati roh. Iti napot oratian napadati nga dusun napa nga rusod kagya. Roh Kudus kan napa nga rusod do lidang. Jadi roh napat tulun tumanu dapat ho di kitab Pengkhotbah 12 ayat 7 nga hingga ngayon. Gumuli kumakin rohingan dit pinapatahak mengaruniakan memberi dan mengaruniakan miagal tu gere. Det aku na asala ke main aku na ko pangamod anak kontok. Oke, memberi kana po nga imila ta kamoyan det harmadi syarat ka. Mengaruniakan kana po nga manuh ka amu nga patak bayaranu kamu nga takon na po. Ya dit dah karatian lah. Ilang mangaruniakan. Atau pati diati na pohom manuh to kati pinuhobo kamu nga tinahak kinarahingan piri. Jadi kada pagagamay. Kada takod kalihum mamuhobo. Jadi rusod roh gumuli kumakinarahingan. Okon kemimpanaw, okon kemayaw-kayaw. Nga baro sa pahitim tanah kita katakan tubuh. Tubuh kembali kepada tanah. Roh, pinuhoboh, rusod kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Jelas? Jelas. Okay? Roh kembali kepada Allah. Nga harmadi nga pengkura to kadi baino. Harana pahit siaw lagi. Harana pa imidup pagun nga tatuang gidim ori katagan di mentudaw tok atarang ko pisiohoy ka atarang ka isay diri tuhot dati nga tumanu do Pengkhotbah 12 ayat 7 roh kembali kepada Allah akan nakait rusad ditulun akan nakait de gumuli kumakin ringan. Jadi di tumagod to, god di, ako mo nang kuyaan. Oke. Jadi itinapodit modosih takut nga haroduo. Takut kepada iblis, takut kepada Tuhan. Jadi tatuang kebayno manto ko po panambarasay lohodid lohodid takut kepada iblis. Jadi tadaw suab. Manto kondo oray tanto kondo loho di B.
takut kepada Tuhan. Om tatuang na padi bayno nga miagal didit papangkat-angkat to kadi siyo. Iloho did siyo, papangkat-angkat nga ay tadaw da suwabom ay lahan to kondom isay di kopyohit podosih dati. Ilo tay kay lobi nga tatong pabay na hom intangan to kapolo andadon to kapolo b da suwab. Okay. Jadi modosi nula. Modosi rogon. Jadi ailan to ko secara umum, ailan to ko dot Lucifer na pangangarandit rogon dit igulupo. Ailan to ko isiya na pati nga sangulo na malaikat surga, pemimpin. Bahkan kita katakan ketua malaikat, iwoyoon. Ngasayra na padid, sinumapi siya kinarahingan, minisangod, ano ilan, paing kukuro sangod, nala irogon, pinatam, mantadat, buang surga. Tinapadati nga, buang kampung, buang negeri, buang surga, irogon lah. Man patamo, mantadahir kerajaan surga. Mikayaw-kayaw siyo, kori ka titi pemagunan, itinapadi tulun nga naratu. Hari ka borosat, ada ka po dunia lain, ada ka planet lain. Hari manhak da penerangan dat harohi, nga uli karena iti pemagunan naratu iti di numan sari tawo ka. Okay. Jadi ailan dati dat uli karena dat kikuasai rogon, iti rogon nga hara kuasa. Da kaylo pagit tumagak, miagali hilo tayangan-tayangan dat hilo kadati nga kakirop na kagya nga ano hino, kung nga hilo kakirop nga ano hino, hara kuasa. Agaya kuasa silo, intanto katino, haro nagi kaborosat itinaporogon nga harorogon osonong, harorogon arat. Nga, harmadi nga, kamoyon na padiolo nga miagal. Iti matigya tulun nga hari osonong, hara arat. I osonong, kasunsudan, okon ko osonong ko tapat kapiyo, harohi it osonong no nga arat, ti maisyo. Harohi arat, memang arat. Jadi itirogon nga otirik ika daw. Hari to sonong, hari tarat. Nga tujuan na padilom iso no. Mamaratu da tulun. Hara tambalut kud tulun da ranaw. Antakan di tahun 2009 kapisarita ako siyo. Ano po siyom, harmotiot, tambalut kudot, kay lumong ubat. Ralan na pa siyom mga ubat nga, miagalit Sumambayang na siyo, kumakinarahingan. Tujuan na pa siya sumambayang kumakinarahingan nga, mokibanar kakad. Ay ina pa kahit tulun na mga ubati di nga makibanar kinarahingan dot papabanar di rogon do osonong do mga ubati di tulun. Tu ina pa kayo mini papasakit ti tulun di nga irogon do arat. Jadi oke, karena pa kinarahinganom pakayon ni kasi rogon do osonong kat mga ubat. Wah, jadi harogon do osonong, harogon arat. Miagal ka tulun. Harorogon dot ay haro tulun dot osonong hara katulun dot araat. Hara nagi karaitat ay lani mo ti kay rogon dot aratid did. Itangara at nungangaran ka. Ina pa kayo nga sanongom iya nakatulun. Iya natulun it ang lumis. Kabo
Saya di na kayo. Dan setan tidak mungkin akan bertobat. Kumbalo kudet. Misasari tatambalut sigog kasihom. Siapa tahu sigog kad kalimpupusan dari pemagunan nga bertobat irogon. Kasih. Siapa tahu nam otopati disadi na kayo. Nga ailan na dati dat peluang apa diragan na bertobatom aiso no. Haroh pia nga tidak mungkin akan bertobat. Sekiranya po bertobatom lain na nakatobat ke. Nah, jadi iati kada toko amit tiragan mesti bertobat toko. Jadi sama dad osonong ka arat ko paingkuran apa nga iso na tujuan di siya mamaratu da tulun ipananud di kinaringan. Tok ya dedi anaruh da bayno nga hinggo na po bagi da anaruh ya. Oke. Boros siragan nga katumbayaan dat keturunan demi keturunan gisombedondo. Isuang Kejadian pasal 3. Ailan dati da sayran na paminay panang kiboras si rogon di itandu. Sebelum jatuh, ini patigahi tulun di nga apa rin ay tanda Hawa, ke? Adam dan Hawa. Kusay nam tandu ka. Jadi ongay na panang kiboras si rogon di tandu kasyom. Okon ko boros sa pakinaringan nga ay sanan napot tua-tua dahiti nga ada ko bulid akanon ka. Nok asampi ni siya tirik. Jadi kararangahan na po di nga nasala isyo. Nasala irogon. Jadi agayat di ginawad di tandud. Ay sala imo ti dino ka. Ara di ginawas siya papangam. Membetulkan miagal dati okan padid denda tu harala kaman do WhatsApp papa WhatsApp ni itisa dat isa artikel kailahin na ditisa nga fake news kad man poposo taw di itisa minen tamod miagal dati kadaw bo asala na pitisa nga tokom asikap ta kana po pakirim bit otopot it ailan dati otopot. Jadi lorogon nga pasasalaw na siyad. Amo ti di akan nga ituwa-tuwa dahiti kang ay salain no kad ditando. Ay saan na pa nga akan nga kada nga let hodid pohon pengetahuan baik dan jahat. Kadiragenom ay kakan ko lo ako apatay. O silih ni gimang kumiagal kinarahingan ka. Jadi asampi ni siyad mangimbayat. Okay. Irina panimpun ni siyad pibabarasan. Mamagayat tot ay ginawo dem monorita. Pengkura ta kayate. Pengkura di manguntik-nguntik nagi. Tumbayan ko dat antakan no pagadit. I zaman otay da denda ke. Kan kay ti tanganak wagud denda. I di gulo pa nga ay sa pala telepon. Gentleman, sumakay bus. Harus sumandak. Magihum baralandat. Paingkura, makababara si siya ka. Inapay tabaran ni miagalik ko diritan ngaran lah. Ay, hingga dia tadon ka. Terus hingga dia tadon. Nga inapahi, guguntalot ako rin. Kay hiyon na namingkay liham anigi mo boras. Nga agumuralan megal ko ay pukul nuno nari ka yaw nga hari jam ay ada ko punya jam napatay bateri ka taw-taw panimpun ipibabarasan megal lorogan tu otirik harohot aralan na misasarita. Okay. Jadi oleh karena dat miagalid di nakaimpun di la
tai turun temurun nga ilaboras di siya dadit ayat 4 dat. Ako mati apatay ka. Atapat mati lo. Dat katumbayaan dat tulun do gisam badanda. Ilat apatay. May toko intangay katilambus. Raja Saul sendiri iswang dot 1 Samuel 25 ayat 8. Antakan na pa din ako kita Raja Saul di tentera Filistin. Podosih na di siya. Modosih tomod di ginaw daw di tumungob. Hila na pa ayat 3 nga pinapoyla dat antakan na pa di berkuasa Raja Saul sebagai raja. Ina pa hit mangingintang ngay itong bomo it bobolian nga numan nga siya ugaday mila na po patayon ina pa dihi mangingintang ngay nga ay sa di diri kecuali dat nukinenan kadi silo kari hilo haro ka itulun-tulun siya nga kailo haro hilo kaman na po nga famous iti tulun iti mangingintang iti Raja Saul nga apaksa demoy hilo. Nuno kasalahan di Raja Saul gisambat adik kinaringan padulion nga antakan na padim sinuho yala minay pamarangi tulun da Amalek. May punso kam punson ka. Ipiahit itulun punso atulun suang talun punso itayam-tayam punso aiso na aluon ka. Nga may dialo aluo i raja pilih it ang lambon-lambon dit suang talun man ngayon suang talun dupot itayam-tayam nuan bim pilih tang lamu-lamu bahaya ti mati alamu ge tu opili numan aluo rikote Nabi Samuel nakurat numan aluo man dahay persembahan kumakinaringan asa nang iday tujuan di siya nga akon kaya dikarayan kinarahingan iridih dat berasan na padatid kinumaus kinarahingan di Raja Saul. Iringkaslah, aratia supaya asan nang mamarati. Irina didat sumambayang Raja Saul nga adi padulian papuriman sed apadulian kinarahinganom. Ongay na di silat mangingintong. Tumbayan ako dharo di antara dati da kipangalaman dat minairi katilo mangingintong. Katandu kamu, katandu imati ge. Tunakuro, iragon nga harakwasa kaditinud de. Ongay na siya, lahawa na dihit. Arwah Nabi Samuel. To minintalang. Lahawa dit mangintang nga minintalang. Isa ito kita kampuing ka. Nabi Samuel kadi Raja Saul. Ponong kiboros nga kano pa didit Nabi Samuel iminin talangom paingkah mo tidi iya no pa di paingkah mo tidi katutukan mo apatay ko paingkuroh ka may dati bacaw nila 1 Samuel 28 atapat di kapiyad iya dihan nakatumboyo di kinatutukan ni Raja Saul nakuro natumbayaan di siya di nagidi siya natumbayaan dat ay pengampunan na kinarahingan. Jadi masa depannya ditentukan oleh peramal ataupun setan. May ko pa oputay. Paingkukurahi murid-murid Tuhan Yesus. Atumbayaan tako dat nasandadan kang kuditeno da itino pemodasi nga nasandadan tu katumbayaan no padatim itino patulun nga amatay. Tinan matay nga iro kadati hino ka. Murid-murid di Tuhan Yesus sendiri iala nga modasi tamburio. Nauruan ko pa mangko dilad kaguguntalaw. Gayo topos kaditi dahay guntalaw.
Matius 14 ayat 26, antakan na po di na pa'y murid-murid Tuhan Yesus nakakito. Nasalaan namin na naipila dia, huruf besar dagyan. Mamanaw dihirid sakay waig, to kagagang yolo, miyampay dat minoboros, to kung itomburyo ka. Song giyak-giyak po di lumudos eh. Ikaw mo yan ko nadalan, di ka piyo kaguguntalaw di lod. Iho na po guntalaw ako na da, kang ko nga guntalaw ka piyo, yalo to hopadam dua tulun, mudos eh. Iho na po ipe tanak to koro karuhang ko nga, ako na mudos, harap tamburyo nga, ako na mudos ito, haran na karuhang. Tasuh pia karuhang nga, ato ka na mudos eh. Murid-murid Yesus, 12 orang. Mudos eh. Song giyak-giyak. Pangkura ta kayati. Sedangkan ilo nga guntalaw. Nga ang orang iti may wakon. Dit, apa na kotobat. Mudos eh. Panandasan na po nga, tamburyo. Tamburyo ka. Tumbayan ako, ilo, iyati mati nga, iyo hilo. Siya na pa'y kayarakam, iyad eh. Mada si tamburyo. Okay? Nakura ito mada si tamburyo. Sedangkan dat, naboras sa kinarahingan, Tuhan Yesus, mano pa dati baca ulang Matius pasal 14, nga iho iti ka. Kada ko po dasid iho iti tamburyo na pohom. Ay sa tulang, ay sa tansi, nudi po dasi. Kam guntalaw iman, taw-taw suang ginawo. Bah, kalimpupusan. Mahanto ka oputay swab. Jadi iti pangalimpupus, pelajaran dati itong bay no. Harad ako pengalaman dat pasalorogon. Tamburyo. Sakira na po, hara iso akaluaran dat bukod Pastor Samuel Mani, ingin dengar cerita hantu ka. Jadi aku may pengalaman di siyo dat pasalorogon. Iti pemimpin-pemimpin dati, terutama iti ang pendeta-pendeta, ang pastor-pastor nga, gumu pengalaman. Pagid hari keborosat, pekerjaan yang paling bahaya adalah, pendeta, itu tumagwang yarogon ka. Ailan to ko dat, ino pa di kokihan imolahing dati o gumusarita dilo dat pasalorogon. Nga koki kitanan po dati dat timpud dondo iti na pasarita da pasal tamburyo nga miagali dit otopot di kapiyo atarang. Halipiad o gumulampong ang atarang salait. Harane o kita kud iklan detok mano po potitiho nga pasang kayu ho tambang kata kita. Nga tamburyo nga atarang imagi marang tarang. Nenek tua ilo ni sarita dalandet guntalo aku di. Antakan pa di hopod daging 5 tahun ku tok tingkatan 3 nagi matiga irinay ko guguntalahan nagi ko ped antakan di. Oli karena dat pakarja da UTM antakan di University Torre Monore monotos monotos sakandar iti adim pukulapan da tuong mimpun dat mamutung mimpun dat dila dupis manulis gya okay? Mana narita nan datit sangulo na tabang ko dat pasalat malahing no
Nga antakan dito agumoy tangana ka magiurok-urukom hirina manarita. Harakati sang ulunat ay tanak yon nagido kayo kamay papagalagal. Yon ako piyasiri ka. Kagagayo kololomuon. Ongay nakadi pamutong tinumuang. Nga kaubasan na ganda jadwal na nga pukul 4, pukul 5 nga si tahi. Nukadit ay sayidit jamban dahil pamutungan. Ongay na dahiri gangan. Kuru dahiri nga miagal kakadit di kapuri manisyad. Haromiyantong hirid dahuri. Tuk kailih matitilo nga paing kakahit bodu-bodu no nga kom panangkus sa paisiyad minanong kihal ka. Nga iri na diat iho di nga irit pisaraw-saraw ko din. Mamutong tilo nga aiso piyaman hirid dahuri nga yo di haro. Garit katilom, garit kam hilo nagi mangkudi dahuri salait. Hilo nagi dahuri salait to sumano ge. Guntalo did. Pasalilo saritad bodu-bodu. Suway ta daw antakan dit hopod da kadim turu taun. Tumutuo na di talad. Antakan na po di dihom to kom mimbujang-bujang na kagadi. Moy di dilo pajabat nga sangulon. Pukul 3 paka pukul 4 mamanaw. Mamanaw po gakod antakan idi. Lebih kurang 3 pada minit. Harodi ralandet atulid tumakad-takad. Titiho kumati nga opurak iridimpak atok. Umbal po did matub-katubot jantung. O saraw gumuli nga tingay amandat. Nakura dito gumuli ko kandat tulo namuhat nga no di pasimbaron. Matub-katub po di ginawad tok no kopyolo kad taong kuso dat ngondiri ko to itapurak. Nga amo namadi patatakan di salait. Do o saraw akirapan pa ka magido ka mangkus-tangkus nga penggayo matoh tu madadi ko kirop. Korikot nga raw ni punti. It mong kalad iraw ni punti kayangan. Hilo. Mong kalad dagi iri di kakuan da apurak. Punti anak kadilo kadadi korikot nga punti di. O kan di ka hara anak la punti. Okay? Isa kago pengalaman ko ako alihuan antakan di pansikul di 97. SPM 97. Hilad sekolah vocational Kaningaw. Mekanik kada taraat nga ay manda kayo lakapyo. Harna pot hopada tulun da asampinom iyo ne bobosat asampin lah. Antakan no po dihom ino po hit asrama nga bangunan da lahid. Pero na dit taon 80-an po. Ay 80-an ka 70-an. Kore ka tihay di 97 nga lahid po hit i asrama. Ay lan takan na ti bangunan da lahid ila Lampung nga Montereyso no miagal madit iati tulun imolahing na nga Montereyso pala nipon dahar na nipon Lampung nga Montereyso no ino pa di dahay bilik nga hiridompok hara tandas nga hiridompok ka daw miompok nganu kadit itong ako side song kakuruhadan dodong atuang harima ko'y akap yung kabulunam ras kam hirit tukad nga kabulun ako yung bagad antakanid di ba hire na pa dong pagidi nga hara Lampung nga Lampung pa di laydam akan kami agalit ito apurak itangaragang oyoyo no
Jadi osadu di medilo lintuhun. Tu ino pa bilik nga tingkat 1. Lintuhun hiri siriba. Hiri no pa dompok nga kagatanan no. Pataman do rinomos. Suab no pa nga kem motivasi. Jadi tatuang idi paksa tidur. Awal po pukul 7 o dopo ko. Nga madi asanong kapiat sara tu magikukuan gad mimang lolongohon nagitara at nga mile madam mile madad amang kanda tubat nga panginom na di ubat batok nga asanang itu paingami sukatan lah kan ikan man ay asam butul kainom na di ay lantakan na di itinapatulun dat alam bato kainom batubat nga tok agayo kasan di tubat 30 menit mudu tudu pa di mingkah po nga siodop tadulan nga di masis kayu hatilo siodop odop kapasik di pukulapan nga si sobo miyampay dat it nurid di maginipih po kapurimanan lintuhun o nga dihiri patataman na rinomos hiri na di sinumobo sobo nga orang ako din harus sa wala-wala diri siba ay ba sadu kapir lebih kurang kot harana 15 kaki lah irumuhuk ikaluyungan di trinomos nga no kadid paduli ka sumobo sembalangas-balangas pedit dia ditumogod nga siodop mikwa siodop pongkodom sumobo umbal mo tidid pamalak nga hiris sinubuan nga tok ako na minintong panangkus ako na pag ginumuli panangkus ginumuli ngam-ngam antakan na pa di may bulan puasa may galo dendo hiri na pa did it kinatimungan di tanga tambalot nga agumo na di katalibo ko diri nga kabirik did natagak na di modas itu hara na di tulun atok hara ko pay pamahkat na saro ko kulom ragan diri ko nurid ataga di may sabuh tao madahiri ki hiri na pangalaman ko yo lah pasalat yad di at tumbayan ako dat ayat bagid idoha kapurimanan nga ako kinarahingan papingkitanan dit ido kayo ta kita tugun talo ako gayo ho ya ko na pa nga barani iri pasalod agumbo da ko ta kita pagi ka kita hiti guntalaw nga hinggo po harato ngayon ay paimpasang nga lampung kilampung haro po sa light nga guntalaw kedua terakhir tok anaro di bayno kadi digadi iti kamayan dat kerasukan. Iti nga anaro sarita nga asa nang imadad ay harohot kamilaan dati. Atumbayan ako dat. Kani ka iti na pakaman dat tumuagwang iti kerasukan nga tidak semestinya satu karunia. Nga memang haro nagi kapiyahit ay haro kapiyahot no kagarason tumuguang iti kamondat kerasukan. Memang oporwi pengalaman komba kasaro ko di pengalaman pertama no kataguang iti kerasukan nga pingirakan ko nagi sumambayang ko nga pingirakan nga tok iya nga atawar ginamo. Suai pengalaman itit manambayang nga suai pengalaman itit sambayangan iti kemundet ngayon dorogan kasaho. Anarus saritalo nga nibawan to ka lagi pengalaman taniba. Antakan no padi nga pukul 11 sa donga tuwang haradi minay pamulahaw
makisambayang. Tu adi kapi o sanong ka. Tok pengkuro na maditih ka. Teleponay ko Pastor Esincong. Oke, paingka kasya. Puji Tuhan tu monduduk isyo. Paingka orongaw ko di koruhang isyo nga, ikoruhang isyo nga monondig, manulung kat jarak jauh, menguhup. Korikot tahiri. Korikot kena po diri di nga, kodop mari kadang-kadang kot mantau mod kediragan tampuang ngo, podopon nasyo supaya akan dah har peluang kot mengugad kasyo. Topat kopiad korikot tahiri nga, kodop itulun. Kadidit imana walaim, polo goson polo kodop ka. Nga uli karena nasunudan ako na emosi tarom, pasikay kangko. Lohowo ngaran nga tok ungkalat mo ti nga. Dadid mamikat ko. Iya nga kasusun suri. Mung kalat kadagyan dari nga tok omis kadadit. Ungkalat nga ilopot. Tuhat tomatoh nga akitan no dong atuang Musabalas sa tuang. Tokom. Itih na kapi komandat o perlu persediaan ka. Jadi sambayang. Mantad pukul 11 gisam pukul 1 kesuabon. Kasalasa kapagido nagi. Kay rak mo ti siyad man sa ritaw di kikuasa gisyo gitu o primanan to ko. Nga ay lanto kay lot karasukan to di antara na pod tanda nga ay siya katutun di tulun-tulun nga diri. Itimato iri di antara ada tanda-tanda lah. Wah. Tok sejam di bay no. Jadi untuk ke pengalim pupus arahan ko meneritad ilat isa pengalaman dat driver lori. Ay lanto ko dat iti na pa driver lori iti nga kagumuan na pa nga mamanaw dong atuang. Hinggo na pa nga dati nga kagumuan nga dong atuang mamanaw. At kailanam nuno sabab la. Mungkin dat isa na pa sabab nga mangilak ka traffic. Traffic jam ataupun traffic ka ay bangaw puti katigidala di traffic dige. Ay ada itu bangaw puti sana ka. Mungkin iri salah satu lah. Haro lagi karait dat mamanaw na padong atuang nga osogit aalasu. Jadi ila na padir tayar nga aobingu. Kabo? Dong atuang nga sisimbayan nagad ako kuri nagakarita bagi aalasu. Mungkin iri lah di antara ada sebab. Jadi haratit driver lori hiti na padahay nga iluging kayo balak mantad terus madi kumakaningaw tahun 80-an. Karikot na di dot haro iso kinayanan dahilod batulunguyan. May ito ka na dihitiham kailah na dihingga batulunguyan. Haradit sumanda kaminanahan. Kusay ti daraybo magikukod asyanan nagi bagyad dong atuang okay? Na pwede gulo pa mata kay mo dasid dong atuang. Ay say kamayan dat tok tulun araat ka. Ina pwede gulo po kakita na patiadi nga oy puntianak ka. Dondo na pa kakita na patiadi ay tirik mo tilo sangilisak mo tiit. Karuhangi sila mamarumpak malo ka iya di dendo. Jadi tahano osyana ni daraybo pasakayo. Isyo nga sosong ulun hiri lori. Apurak nagakagiagarong git sumandakid di. Manaw-panaw. Ay lanta ka na titang ako sad sumandak hiri talad ipiyahi gaki-gaki na nga to kumung karab kasari at pangunguntik Jadi kau basanit
muhot hingga tadon nu nakuratu na tuangan. Ogumu na sara-sara da panguntik lah. Hingga lintuhunan nu kadim minuhat. Lumintuhun ako delo ka. Hela kana po nga katunod kadit. Hila kilo baru ka. Iharot walad iso nohom so balum podeh ka. Soro-soro ditulun nga ihiri kalabangan. Nga mungkin dat iwalad hila kasya. Jadi manaw-panaw ay lanan na tiluri ito akan ko asyaw. Momok-somok didit ikorikoton nga man kakadis ya silik-silik kay nga murak-purak kadirasuk kit tandud deh. Murak-purak purak ko di. Korikot na di dihirid hiti aku kakadi ditandu. Nga hirik kalabangan. Iti na padi kusay nga mikuad mododo si hisyo. Nga harot tuhot daun agayo. Da ino pa isinumakay tino nga ay di sangkuro kapurakil rasuk ka. Uhota na di siya pinsing katama ay siya minunghot. Nga nakura dito murak-purak di na rasuk nud kita ko ka. Tok sansad mo tiya kay tandod di ham. Itulah kelebihan Supopeb. Iklan sabun ini. Supopeb sabun tokodaw yang ada iklan sabun ini. Tumbayan ako sa rimbutuan kau na dan makinangaw. Sayra na po mo dosih to kano nga umbalan to kod ino po hit podadasi dati di nga mandati pututo. Miyagali ditino mo dosih na di nga itulah kelebihan Supopeb nga katagak pa mo dosih. Miyagali magitimung-timung to kono. Mumbal pun dasari tadi tiso nga sigog kadi duwi kadi tiso nga insan-insan po gumiyak namudasi. Iri na nga pengalaman dati kataguang nila katampurasi. Nga memang gaguntalaw to ko. Tumbayan ako dat agumo na pahit kapadasihan to ko. Miyagala sumalakay tukad nga nakura dito kagumuan na po walay denda nga isa tukad. Kakuan na pa nga modasih to kad sumalakay tukad iya di haramay pangka. Akan panda dit tukad dat pasambahang hiris iriba nga lumang ka sumalakay nga iya di haramay pangka. Iri matu di kakuan na sa ngingiri ka nga di walay denda ay sa di may pangka. Nasandadan to kad modasih man ipe murid Tuhan Yesus nga modasih tamburyo. Hopadam 2 tulun. Apalagi sa sangulun. Jadi, kakitanan na pa di dati tok, miyagal didit. Angkat-angkat di lorogon. Iya di obulih siyo. Nga memang naray tandat. Ilorogon nga sumilih dat. Ay, malaikat yang terang. Sumilih malaikat. Jadi, tada udah suab. Maninda dati raitait ibi modosik kinorohingan. Ini pa itatong bayan nga modosi rogon. Modosi rogon kaya nga suab. Mandati intangayat paingkukurat ti kumanda modosi kinorohingan. Mananda dati pitaguango isay apatut to ko podosi. Irogon tayo ka kinorohingan.